مایتکنن پارتا دستهلادار منبرین مزگفتان داد بردامن. بری و تارا روژا اینیا بوریجی ماموستاین آینی هادبون آگهدار کرن گوب هیچ رنگه کی بحث الشر و آلوزینج در و روشا سیاسیا نافخو نکن. ليه مالافيت نافرو كان بس دي برول خبركو واجبه وبر برسم برانبري رب العالمين يشكو دينا راصاندن وقفوهم انهم مسؤولون فيتم بحث برسم نافخو بكت بحث كيشا نتوا كرد بكت قضيه كردي افرو كان روشافا يعني روجانا يعني برايت ما يت كردت بصرمانو زمانه ما يتناش نافبرنو بظلمه لتتكرنو هر كردك هر بصرمانك هل قلاج كا الدنيا فيتن افرو كان مالاي ايني دور هبت موقف هبت برانبري وانا افرو كان برايت ما يت بصرمان وهيكش مبدا القران بهاتي انما المؤمنون اخوه مسألة فلسطينية مسألة غزة يك وظلمك حق ما فتوان تينا خوارن خوينوان تيتا ريتن مالاي فيتن بيام هبت موقف هبت بجانب لدعه القتد كافرة اللي بشك زورا ملاين دهوك بيامك جوان جهان اتوتارن خدا ایدانه یا هرش و ستما جهیال سرقدسه و ملت فلسطین کر و پمان شوه ایدانه یا هرشن ترکیه بو سر روشاوای کردستان کر خر عالم برانبر و فلسطین یکر بیت یا بیدنگ بیت نا بیت ملت کردی بیدنگ بیت چون که مجی وکی فلسطینیا گلک نخوشید بره ام زانین کانه کشتن و کیمیا باران کردن و در کردن و تالان کردن چند نخوشه ام ده دفاع القدس که این قدس ام ده دفاع القبلای که این قبلا مسلمانا ام تندی ایدانه کرنا طبارانا کرنا ملت خوی روش آوات که این دست دولت ترکیه وقت مروفي بسلمان تنازع المبدأ خو وبيرو باورت خو عقيدة خو نكت والله بوسطك عرض خو نافروشم دي برافاني الكردستان خوش كم بس وقت بيرو باورت خو وعقيدة خو من تنازل لكر فروت صبدو آخش فروشم ويتفروشم كان بني بريكه بس لو فيت أنا بوان علمانية أن جاهل أن حاقدة أن قومية حاشا بدين ام بیشی نوان اف دین مایا ام بیشی نوان اف مسرا پیغمبر مایا عرض و نامیست بسلمان الویره و خین بیتر ریتن افرکت و حاشا زمان خود ریش کی آن تأیید نویت میمیک و خنزیراب کی چه بجف پیغمبری ده چه بجف خوده ری راش يا ربي تذي ملتيش حمي عاجل ما مستاين آینید بیجن کشه فلسطین بومه کشه عقیده و نابید ام سرپن حق کشتنا مسلمانان بدنگ بین نبيجا بالشولة بيا نخير كإيمانته إيكا بيقولنها بشت بتلفتن باتو إيمانته الكيفة يا كنو كامل بيش شافي خذ بينين القدسي مسر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين بوما كيشا عقيدة براي من أم دفيت إيكودوب جهين هي فيها اف كيشا ما كيشا عقيديه نيا تشتيا تظني عقيده شو معنى ما بقهن عقيده تشتكى عقد في القلب هاي الدليل ماذا وصل ما تشيبني در دوتارا اینی افجاره دا مامستاین آینین دهو که روله که باش هبو پیامک افخمیه بو خلک روشاوای کردستان و گل فلسطین هنار و ایدانه یا هیرشن دجمنان که آمد ریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک